سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሮ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዜናታት ሒዝናልኩም ደበኽ ኢልና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትጸንሑ ብትሕትና ነድም ኣብ ናይ ሎሚ መቸም ኩናት ብኩሉ መንገዲ እዩ ዝካየድ እቲ ኩናት ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ድፍዓትን በጽዋራትን ትገብሮ ጥራይ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ኩናት ድማ ኣሎ ዝዓበየ ድማ ነቲ ኩናት ብፍላይ ነቲ ወታደራዊ ኩናት ፖለቲካዊ ኣካይዳ እዩ መብዛሕቲ ግዜ ከም ዝውዳእ ዝገብሮ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ሓደ መራሒ ወይ ኣብቲ ሓደ ዘሎ ፖለቲካ ተተቀይሩ እቲ ኩናት ጠጠው ናይ ምባል ተኽእሎ ኣለዎ እዚ ክብል ከለኹ ብቐጥታ ነቲ ኩናት ክጸሉ ዝኽእል ኩነታት ኣጋጢሙ ማለት ኣይኮንኩን ግን ኣብ ኤሮፓ ሓደ ነገር ብተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና ንዕዘብ ኣለና እሱ ድማ መንግስታት እቶም ኣብ ዩክሬን ዝዋስኡ ዘለዉ መንግስታት እቶም መራሕቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ብሕማቕ ካብ ስልጣኖም ክግለፉ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ኩናት ዝኽተልዎ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ዝኽተልዎ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ንዩክሬን ጥራይ ዘይኮነ ዝሃስብ ዘሎ ንኩሉ እቲ ኤሮፓ ይሃስብ ከም ዘሎ እንተ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣለኹ ኣብዚኣ ክንሰሚዕና ዓብ ትምህርቲ ዘለዎ ጉዳይ እውን Prospect of a disruptive Donald Trump presidency in the United States is already sending shockwaves through the geopolitics. ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ሓደ ካብቲ ስጋት ዝገብረሎም ዘሎ ግን ቅድሚኡ እዚኣ ክንሰምዕ ደልየ ኣለኹ ቢካዝ ጆ ባይደን ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ምምፅኡ ዝገብሮ ዘሎ The United States has announced a $500 million aid package for Ukraine, which includes ammunition, missiles, drones, and chemical protective equipment. In a statement published on Thursday, Secretary of State Antony Blinken said the package is part of a larger effort to bolster Ukraine's military capabilities. The package will be used, he said, to, quote, defend Ukraine against Russia's ongoing attacks. So, Blinken, when America ድማ 500 ሚሊዮን ፍርቂ ቢልዮን ዝኸውን ኣጽዋር ጥራይ እዚ ኣጽዋር ጥራይ ረድኤት ገለ መለ ኣይኮነን ዳርጋ ቀጻሊ ኣብ መዓልታዊ 800 ሚሊዮን 1 ቢልዮን 4 ቢልዮን 500 ሚሊዮን እናተባህለ በቃ በዓል ገንዘብ እዩ ብኣጽዋር ዝኸይ ዘሎ እዚ ከዓ ከመይ ጌርካ ነቲ ቀዳሞት ዓመት ወይ እውን ኣትሊስት ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ንክንደይ ኣዋርሕ ክሳብ እቲ መንገዲ ዝፀሪ እኹል ኣጽዋር ክህልዋ ከም ዘለዎ ዩክሬን ክንገብር ኣለና በቲ ድማ ክዕስክሩ ይግድድዎም ስለ ዘለዎ ሰራዊት እውን ክህልዋ እቲ ኩናት ጠጠው ንኸይብል ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዘሎም ቅድሚ ምኻዶም ማለት እዩ ገንዘብ እዚ ድማ ኣገይ ነተን ኣጽዋር ዘፍርያ ዘለዋ ካምፓኒታት ዝወሃብ ገንዘብ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ኣጽዋር ገዚኦም እዮም ክብዋ ንዩክሬን And now joining us to discuss this further is Andreas Umland, Stockholm Center for Eastern European Studies. Good morning and welcome to the program. Good morning. Thanks for having me again. So now $500 million in an aid package to Ukraine, which, like I said, includes ammunition, missiles, drones, and chemical protective equipment. An impressive number, but do you think, is it enough for Ukraine to change the course of the war and stop? So, زي 500 مليون بدرونات بميسايلات بمدافع بقلمله كله تتقاس زدلي أخول ده يخون تبلون تعود كينات وميزان كينات نمغير Russia from advancing in the east, as we've learned this morning, that Russia is in fact advancing towards Pokrovsk there in the east. It's certainly a good sign and a good decision, and it's the right thing that Ukraine needs now and has been needing basically already for almost 3 years now, and hopefully it will be delivered soon. There is a lot of complaint, I'm speaking here from Kiev, that actually some of the aid packages and some of the amounts that have been voiced by both US and European leaders have not actually been materialized. They have not, this aid has actually not yet or been delivered, or some of the promises have. sometimes زلو زلو بحبشا زي تباهيلو زلو نجار صبو نجاريو نتكوينات يوكرين يدليهم يخوني بحبشا جن بافهم زبلون أوروبيان يكون أمريكان بقالو مبسعات زاتون بتكبر كم تخلو أب جزء يمتسني كم تزدل لدما يمتسني كنت تستبح لدما يمتسني زلو زلو زلما بتدقى قامي يوكرين نام مرارو زاربو لارسيو هنياتو مبسعات باف بزوح يزبحال ኣብ ተግባር ክኾን ከሎ ግን ሓደ ኣብ ግዜኡ ኣይመፅእን እዩ ኣብ ግዜኡ ስለ ዘይመፅእ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ከምፅ ኣይክእልን እዩ ካልኣይ ድማ ከምቲ ዓቐን ከምቲ ዝበልዎ ኣይመፅእን እዩ እዚ ከዓ ብኣፍካ ብዙሕ ትብል ኣብ ተግባር ግን ኣጎዳዲልካ ተብሎ ማለት እዩ ሶ ንዩክሬን እንታይ ገብርዋ ክእሉ ግን ብተደጋጋሚ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ራሽያ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ትደፍእ ከም ዘላ ኣብቲ ዶኔስክ ዝበሃል ዘሎ ሪጅን ኤንድ እታ ፖክሮቭስክ ትበሃል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ميبراشا قاصروا خونو and that's going to be a major event مالتي معناته I think ورحكلت دي قالتي افديف كاز بهالكتما قاصر خلو عب زرباي نيرو حركتي عب عردي نا يوكرين سلت سبره تبايل بزح زرم نيرو
كندي كتماتات كم هرانا قبرو زي نويح بوتاتات يوم متيوم زلوا أبزي 2024 التكوينات درجة عبلالنا نيراشة زنبري أبزن زحلفة حدة توارح لما زقلت في عبلالنا زر زلوا يزبا. Have actually been taken back. And so there is also a certain show here with all of these announcements. And the question is rather what will eventually really arrive and how quickly it will arrive, and whether it then can be then actually used on the front line. Mm-hmm. So you said now that this is a good sign. Of course, hopefully that package does materialize, which brings me to my next question, because recently Time Magazine has published an interview with President-elect Donald Trump that quoted him saying that he really opposes Ukraine using U.S.-supplied missiles inside Russian territory. What do you think about that? And if we were to go back to the package for a second, do you think that we will still see such aid from the U.S. after January 20th? بحفشة انتهينا عن رزالنا أبزو كينات زي دونالد ترامب ولا قا بمتكل وي بمرقتي تتوقع بلو مخانو بتدقاقا من تقلسي exactly انتهي كقبر خل أبزو حجي ذلو situation نتصورا يكونن زلو انتهي كقبر خل تتوقع بلو ستاي تاي سقوم تقبر كم زلو وي وانتهي وسانتات كابتز زاربا زلو نسو كابتن وحدات زاربان وان ستيل مرقتي كم زي كيري أبنت لنكني بتناي أمريكا مسايلات غيرو يوكرين نوشت راشا هاري منيرو دونالد ترامب لما أزي جيجا يلو ولا حنت وتسيت يبلون كم قبر ملسي دما راشا سفل زغونا قبر ملسي بامايز غصر مسايلات أب يوكرين كم زنب جيرو سلازي دونالد ترامب نتناجر نتتخكل عيني يزرو يزلو لأن جيجا يزول زلو كمو مبالغن حتياتن دخماتن دقافنا بوتين سلازي قبركا دونالد ترامب قوم غلو يكون يفريم بجي أب دونالد ترامب الملس يوروبا كم يجيرم يسمبي والو سكنتاي يسمبي لو كاو. Key players are jostling for a better negotiating position with the incoming U.S. administration. For Europe, the Trump presidency creates a challenge. The American president's America First policy is laced with disdain for the rules-based global order that united Europe and the United States for decades. His admiration for big power and his transactional approach to international relations threatens to كاب كل دما تي أبي فرز اللوام سنتاي أوروبا فرز اللوام دونالد ترامب نيوروبا كم عباية يعني هذا كم زنعكم كويني تسمعهم كالاي نيوروبا قدام النتي بولك كم تنسهم زدليون ساتم حنت خي جبروا كلا غللهم كمتم كالوت مرحتي بدحر مجارجة زلوا منجس زم حضرهم كم أم خونا يدلني دونالد ترامب بتخيل كم كالوت حجري كريان زدلني هجرات أوروبا إن كان هبان زلوا محزوتنا يميلوا شلالي لك حلفوا ما يدلني عندها تقرناتو دما مزبع تشاينا مزبع روسيا سلو زخونه ني أوروبا شلل كبلا يخليو ولا أنت ديوزه شلل تنت كجاب زي خلي زبل عاب فرهيز اللوام نساتهم دما كل تسكيرتي ناتهم أب أمريكا سسقعيو إذا أمريكا أنت زي لا كل زم روسيا زخدوا وزلوا عند أرمن قدي حدا جاي كونه تمليسهم يقرأتك حتى يوم قال ملك على رسول ديقل حفشة تزخدوا وزلوا عند رع كل تبيد زربا كابيز بقص أبا جراند أمريكا لا سلو زبليهم لك كم زحدا حيال حوزلوا ويون حيال فتاوزلوا نسوس للزرية اللي نزخون السبز اللي خفقوا على علم نعلم تابير تراز زيادة أمنا تقد مزلون تفلتوهم هذا حيال حوزلوا ويقال صغير مزخون اللي خفقوا على علم تتن كيف كده ما تحومتيو يسهل كمالتي أوروبا كم عينة كايدين يروم ننوح سبويلي تشايلد بلو أمريكانيهم كم زولو إذا كنا تاتي كغير اللوز غل من قدك سعودي فترة كل جزء نا أمريكا من متيو من كيدو بوخش إنه أخنا بريم مفتحقن عب نفسها كتتأمام من كتكلها لك لنفسها زخون مكلغال لنفسها زخون industrial base كتمعبل كتكلها لك otherwise is the nervousness معلتا وكم زعم دوكومنتار مسرحي زخون disrupts transatlantic ties in areas of trade and collective defense under NATO. The risk of Trump fueling internal divisions in Europe and appeasement of authoritarian leaders is real. We have an international system which is now breaking apart, and in those circumstances many people seek a strong man to keep somehow in this chaos, to keep some order. European leaders are aware they will have to take much greater responsibility for their own بحفجة تي أوروبا تدخامنت ناتو توم كالوت حيالات ما راح تسلو زلوهم ترى دي كونن ساتهم معريون كود هذا رزقون ما راح توني باللومن that's the reality. I mean أتى ما راح يتوم زلا أورسولا فاندرلاين أبقى هاجر سنعي قومني لاس كوريمريم تبلنيرا بحفجة تافز هنا مدرك سلنا أتزلنا دعم تافز هنا leadership حيال زخنا مدرك أتزلنا حيالات ما راح تكدليه أبصفت جزية أبفوز بلا جزية نورمال جزية زخنا ما راح يتجبر تخليقة في الله يبزم عربة وعالم نتن 4 عمد دي 5 عمد قال لنا قرب الكايقل ديري يلا أبحجز لنا يا مدرك جن
بخومو ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ኣዝዮም ብርቱዓት በላሕቲ ነዊሕ ክጥምቱ ዝኽእሉ ከምኡ ድማ ተሪር መልገፂ ክወስዱ ዝኽእሉ መራሕቲ የድልዩኻ ራእዩ ዘሎ መራሕቲ የድልዩኻ ባይ ዘ ወይ ንኤውሮፓ ሕብረት ትመርሕ ዘላ ኡርሱላ ቫንደርላይን ኣብ ግዜ ኣንጌላ ሜርከል ናይ ጀርመን መራሒት ከላ ሚኒስትር ምክልኻል ገይራ ቆፂራታ ነይራ ኣብ ውሽጢ ሕደት ግዜ ሓፂር ግዜ ብቅዓት ከም ዘይብላ ምስ ፈለጠት ሰጊጓታ ካብቲ ቦታት እዩ ካብ ጀርመን ካብቲ መንግስቲ ጀርመን ዝተሰጎጎት ሰብ ያኒ ኤውሮፓዊ ኮሚሽን ተመሓደር ዘላ ኣብኡ መቸም እቶም ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ መጋበርያ ክትኮኖም ከም ትኽእል ስለዝፈለጡ ጠውዮም ጠማዚዞም ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ገይሮማ ስለዚ ካብ ጀርመን ከተመሓደር ዘይትኽእል ኮይና ዝተሰጎጎት ሰብ እያ ናብ ኤውሮፓ ሕብረት ኮይና መራሒት ናይቲ ኮሚሽን ኮይና ዘላ ነቲ ስልጣን ድማ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ንላዕሊ ኩሉ ነገር ኣብኡ ከም ዝመፅእ ጀርመን ሕንፍሽፍሻት ይበሎ እቲ ፈረንሳ ድማ ከምኡ ንቐፅል ንስማ security and sustaining Ukraine's ability to remain a sovereign and Western-aligned nation. They have already invested heavily in Kiev's cause. But internal divisions and the rise of anti-establishment, ultra-nationalist and Russia-friendly movements in several member states hobble the European Union's ability. ካልእ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ሃገራት ኤውሮፓ እናተማቐላ ይኸዳ ስለ ዘለዋ ኣብቲ መርገፂ ናይቲ ኩናት ዝምልከት ኣብ ነዚኦም ክልተ ትሪእዎም ዘለዎም ሮበርት ፊኮ ናይ ስሎቫክያ ከምኡ ድማ ቪክተር ኦርባን ናይ ሃንጋሪ እዮም እዚኣቶም ዳርጋ ምስ ዶናልድ ትራምፕ መሓዙት እዮም ኤግዛክትሊ ዶናልድ ትራምፕ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ክብሉ ከለዉ ሜክ ዩሮፕ ግሬት ኣጌን ከዓ ይብሉ እዚኦም ንሃገራቶም ንኤውሮፓ ድማ ናብ ኤውሮፓ ፎከስ ክንገብር ኣለና ምስ ራሽያ ክንሰርሕ ኣለና ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ናይ ጀርመን ኤሊት ነዚኦም እዮም ዝድግፉ ናይ ቆጠባ ኬላታት ገለ መንግስትና ከምዚኦም ይክኸውን ነይርዎ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ረብሓና ኢና ከነቐድም ነይር ኣሜሪካ ረብሓ እያ ተቐድም ዘላ ኩሉ ነገር ትገብሮ ዘላን ረብሓ እዩ ምስ ራሽያ ዘለና ናይ ነዳዲ ንግዲ በቲኾም ነዳዲ ናቶም ብክቡር ይሸጡልና ኣለዉ ኢሎም ውግእ ፈጢሮም ኣፅዋር በፍንጫ ከም ንገዞ ይገብሩና ኣለዉ ሰላም ተዝኾኑ ነይሩ ኣፅዋር ኣይመድለየናን እቲ ገንዘብ ድማ ቁጠባና መገበርና እያ ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ኤግዛክትሊ ንረብሓ ትጥቀመሉላ ኤውሮፓ ከስለምታይ ንረብሓና ኣጀንዳናትና ክንገብር ዘይንኽእል እዮም ዝብሉ ግን ከምኡ ዝብል መራሒ የለን ኣብቲ ኤውሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ እዚኦም ክልተ መራሕቲ ሓደ ክልተ ከዓ ይውሰኽዎም ናይ ኦስትሪያ ከምኡ ተመሪፁ ኣሎ ኣብ ካልእ ዕድል ዝረኸባ ብፍላይ ተናእሽቱ ሃገራት ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብቲ ስልጣን ይመፁ ኣለዉ ኣብ ሩሜንያ ልክዕ ከማቶም ክመፅእ እናበሉ ከሊፎሞ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብምቕቓል ኣብቲ ኤውሮፓ ድማ ካልእ ገፅ ናይቲ ፀገም ኣጋጢሙ ዘሎ To act decisively, the political limbo in France and Germany could paralyze EU decision-making well into 2025. Meanwhile, Ukraine's fate may be decided within weeks. In this vacuum of leadership, Poland is stepping forward. By pushing for a Baltic-Nordic alliance, it seeks to fortify the eastern flank and use its EU presidency, starting in January, to provide a sense of direction. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢስተርን ፍላንክ እናበሉ ኩሉ እቲ ቋንቋ ናይ ኩናት ቋንቋ ይበቃ ከመይ ጌርካ መብረቃዊ ግንባር ተደላድል ንራሽያ ንምክልካል ያይ ንራሽያ ንምዕጋት ዝበሃል ዘሎ እዩ ራሽያ እንተመፅኡ እቲ ኢስተርን ፍላንክ ዝበሃል ከመይ ጌርካ ትገብሮ ክሳብ ላዕሊ ብፍላይ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ በዓል ፊንላንድ ኢልካ ስዊድን ኢልካ ፖላንድ ዝበሃል እሞ ኣብ ኩናት ዳርጋ ኣሜሪካ ተቐይሩ ዘሎ ሃገር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብጣዕሚ ብዛዕባ ኩናት ጥራይ ዝሓስብ ሃገር ያው ዘሎ ተናእሽቱ ሃገራት ኣብ ዘለዋ ኤስቶንያ ሊትዌንያ ላትቪያ እውን ባልቲክ ሃገራት ዳርጋ ፍሉይ ናይ ራሽያ ስለ ዘለዎም ንሳቶም እውን ኣብ ጎኒ ጎኒ እዮም ዘለዉ እዚኦም ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ቋንቋ ናይ ኩናት ቋንቋ ናይ ንኩናት ንምድላው ብጣዕሚ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ሕቶ ቭላድሚር ፑቲን ወይ እውን ራሽያ ንኤውሮፓ ክትወርር ድሌት ኣለዋ ድዩ ኮይኑ ዓቕሚ ከለዋ ድዩ ኮይኑ ብናተይ ገምጋም ነው ክልትዩ ንኤውሮፓ ክትወርር ዓቕሚ የብላን ዓቕሚ ሰብ የብላን ሓደ ማለት ንዩክሬን ወሪርካ ክትሕስ ጥራይ ከማን ብዙሕ ሰብ እዩ ዘድልየካ ግደፍ ንምሉእ ኤውሮፓ ክትወርር ስለዚ ካልኣይ ድማ ዓቕሚ እውን ማለት ንምሉእ ኤውሮፓ ክትወርር ክንዲ ምንታይ ሪሶርስስ ከድልየካ እዩ እንታይ ከትፋይዳ ኤውሮፓ ኩሉ ሓንቲ ፀጋ የብሉ እንታይ ክትገብሮ ነቲ ሰብ ጊላ ክትገብሮ ኣላ እንታይ ኣሚን ዩክሬን ፀጋታት ኣለዋ እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ካልእ ኤውሮፓ እንታይ ፀጋ ኣለዎ ወር ዩ ጌይን እንታይ ክትረክብ ኢኻ በንፃሩ ኔቶ ናብ ራሽያ ተኣትዩ ግን መዓት ፀጋታት ኣለዎ እዚ ትፍልልይ እዚ መን ይክወርር ዝደሊ ካብቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ፀጋታት ኢኻ ትብገስ ኣብ ኤውሮፓ መፅያ ክትረኽቦ ትኽእል ራሽያ ነገር የለን ኤውሮፓ ነዚ ኔቶ ኣሜሪካ ብፍላይ ናብ ዩክሬን ንራሽያ ክትመቓቐላ እንተኽኢላ ግን ብዙሕ ረብሓ Russian President Vladimir Putin declared 2024 a landmark year in Russia's military campaign against Ukraine, hailing accelerating advances and issuing yet another warning to Western countries about crossing Russia's red lines. Our next report taking a look at how, with Russia intensifying its offensive, the conflict... ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ዝብል ዘሎ 2024 2024 ኣዝያ ገዳሲት ሃገር እያ ራሽያ
كابت زنبرة تغطنا كوينات إسرائيل سنة ثلاثة أزيو صباعي نبرون أب إسرائيل 14 قد نتخل عودة كوينات أنصار يوكرين ترى إذا كنا أنصار معربة وعالمون بديهم لعلواي يتحزوا لزخالوا عمتي نيرو لازم فلاديمير بوتين this was a very important عمت أزي أقدر استعمت يعني ولا the public diplomacy تريناون ناي بريكس عبي سبميت جيرو بزح على جيرو بعلم درجة كم زي تعاطوي عبيت مرحتنا هند اليوم تشاينا اليوم بزحات مرحت من يومهم سلازي راشا up 2024 ندخل مدباتنا من تصالنا راشا زنبرة completely كم سعر زجبرية من يوم سلازي was a very very interesting year ولا نعلمنا ونكرر خلنا مالتي Ukraine. Russian missiles and drones are targeting deeper targets. Live bombs launched from Russian fighter jets are demolishing. كم نريد لنا ستيل اتي عودة كينات يغطل كم زلون ابتك ادنا جنبارتما بوتين سراويت ناتون يدفق كم زلو يزنقر ابتاقد اسبوتا تادما لقبي لهم زلو فلايتا بوكروفسكس بال كتما لقبي لهم هم زلو ابقربا معلتات ميبي نعات عويتنا زبل زرباون زيناوني متسيخوني بحفشاقن بتعب برتع كيناتي كايت كم زلو بتبوليتيكا وقداي سلندر زلو نمبر برتع زغنو كيناتي كايت زلو and yes كنشتين اسمعيو Relentless offensive against Ukraine. The outgoing year has become significant in achieving the goal of a special military operation. With the professionalism and courage of our soldiers, the heroic work of employees of defense enterprises and the truly nationwide support for the Army and Navy, Russian troops firmly hold a strategic initiative along the front lines. Only during this year, 189 settlements have been liberated. I would like to warmly thank our heroes. فلاديمير بوتين أبزع عمت زيا بزع عوتات سراويت ناتو بزع عوتات كم استغونات سفن بزع بوتات كم حركة زوصن يزو زارب زلو أجي زيتي بحدوغن كون كله تنيتو زبلو زلو خانش نسمع. There's also a small problem here, because discussing, I see all of this in the press about guarantees and NATO membership, yes or no, and accepting yes or no to give up pieces of land in Ukraine. And I'm thinking, if I was now sitting in the Kremlin, and my name would be Vladimir Vladimirovich Putin, I would say, hey, this is moving very positively for me, and I'm not even at the table. So I'm really holding back a bit on this. I remember when Vladimir سنتاي زلو بزعبا قداينا يوكرين بزعق زي عبزي أوروبا انتاينا نزارب زلنا يلو يوكرين أكال نيتو دوغن قورا قرانت انتاي كوهبالو ديبلون زبل ديبيتس بزعق زرب كله أنا حدا زي نفسي أبوتانا بوتين غير أخريا غلو غابراشا يا كينات مسرحنا سلام كي تجمبر كله بزعبو نراسن نبال عن كم زلنا يزرو زلو سلازي نوعو بتاع مصبق مدرخيلو احنا نسوقينا عم تقول داي انفست خي قبر خلو غزيو احنا بزعبو كل بوزيشناتنا انا تصيرنا نغرو مالن نغرو لنا يلو لذي بعفشا تي اوروبا عالم وي ونزم اوروبا عالم يوكرين زحق زلو اكايداناتو بميديا بقلملن ولا تمستيراو اكايدان خغبرون كبيديو بنصارو بوتين انتاي دلو يفلطوني بوتين انتاي كغبر خل سيستم ناتو نا يفلطوني معناتو بميديا كزاربهم كلهم ساعتي تزارب قال دما استراتيجي ناتهم دما اينغرونيم راشا انتاي كغبريم نيكست سيستم ناتو بتنقاطع يبيهم ግን እንታይ ገብረም አይነግሩንም ኤሮፓን አሜሪካን ግን በቃ ክዝረበሉ ስለዝውዕል በሐፈሻ ከቢድ ስለምታይ ነቲ ህዝቡ ክእምኑ ስለዘለዎም ኣብዚ እቲ ኩናት እቲ ኣብ ራሽያ ቀሊል ንክእምን ምክንያቱ ኣብ መሬቱ ስለዝመፁ ዘሎት ሚሳይላት ህዝቢ ይፈልጠይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ሰብ ግን ከመይ ጌርካ ክትእምኖ ትኽእል ኣክንደን ሕክምና ትምህርቲ ናይ ደቁን ዝግባእ ገንዘብ ወሲዶም ናብ ዩክሬን ክሰድዎ ከለዉ እንታይ ኢልካ ክትእምኖ ኣለካ እዚ ድራማታት ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ Zelensky, in the first days of the war, when he was offered refuge, I think it was in Warsaw or some other European country, that he said, I don't need a right, I need ammunition. Here I would say he doesn't need more plans, he needs, again, ammunition and air defense, etc. Because what we need to do first now is to make sure that Ukraine, from a situation where the front is moving in the wrong direction, very slowly, at a high cost for the Russians, they have already lost 700,000 people or wounded. Again, this month is a record month in terms of the amount of casualties. But still, the front line is moving not in the direction to the east, but to the west. So we have to... So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ብሓፈሻ እቲ ኩናት ብቓላት እዩ ዝብል ዘሎ ራሽያ ይደፍዋ ከም ዘሎ ዩክሬን እቲ ቀጻሊ እቲ ጉዕዞ ሰራዊት ናይ ራሽያ ይዝደፍእ ዘሎ ብዙሕ ዋጋ እያ ትኸፍል ዘላ ራሽያ እዩ ዝብል ዘሎ again
we don't know this information حقنا تالودي of course ናይ ኔቶ ሓላፊ ተህሪ ኮይኑ ዝርከቡ ኣብ ዩክሬን ረኪሱ እንተሎ ዩክሬን ትጉዳእ ኣላ ክብል ኣይክእልኒ ብሓፈሻ ስለምንታይ ይድፍኡ ኣለዉ እንድሕሪ ኢልካ ድማ እቲ ኩናት ተራ ኩናት ከምዚ ግንባራት ብጥኢት ተቋቒስካ ኣይኮነን ከም ሕፁብ ነቲ ቦታታት ብኣፅዋራትን ብገለን ሓማኹሽም ዝገበርዎ እዩ እቲ ምንቅስቃስ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ከቢድ ኩናት ምዃኑ እዩ ዝንገር በቲ ሓደ ኮይኑ በቲ ኮይኑ ከዓ ኩሉ እቲ ዝገበርዎ ዝሓስቦን ከዓ ይሰልጦም የለን ስለዚ ሕማቅ ነገር ተመፅኡ ብወገን ኤሮፓ ብወገን ዩክሬን ክግበር ከም ዝኽእል እውን ምግማት የድሊ ቢካዝ ኣብ ኣቕሊ ፅበ ዘሎ እዚ ኔቶ ዝበሃል ውድብ እውን ስለ ዝኾነ Putin himself, and we actually have a clip from the interview or the speech that he made from which that headline was drawn, and he seems a bit bemused as to why we want to even keep going down the road. And he had an interesting analogy that we've used a version of before, which I found very interesting. They try to keep their population in fear of a Russian attack. Their tactics are very simple. They push us to the red line. They push us to the boundary, forcing us to respond, and then they start presenting us as a threat, just as they did during the Soviet times. Exactly. ሰሚዕኩሞ ዶ እንታይ ኢሉ ፑቲን ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ እታ ክፋል እንታይ ኢሉ መብዛሕቲ ግዜ እንታይ እዮም ክሸጡሎም ዝፍትኑ ዘለዉ ንህዝቦም ኢሉ መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ናይ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለም ራሽያ ስግኣት ከም ዝኾነት ክሸጡ እዮም ዝፍትኑ ኢሉ ራሽያ ዓብ ስግኣት ከም ዝኾነትን ሽግር ፈጣሪት ሃገር ምዃናን እዮም ከእምንዎም ዝፍትኑ ኢሉ እንታይ ከይገብሩ ንሕና መጠንቀቕታ ክንብል ከለና ቀይ መስመር ክንገብር ከለና ደይ መደይ ኢሎም ኣንጻርና ይሰርሑ ደይ መደይ ኢሎም ነቲ ቀይ መስመርናትና ይጥሕስዎ ንሕና ግብረ መልሲ ምስሃብና ድሕሪ ክንደይ እንታይ ይብሉ ረኣይዎም ራሽያ ሓደጋ እዮም ናይ ብሓቂ ሓደገኛ እዮም ንመጻኢኻ ንደቅኻ ንገለመሌኻን ሓደጋ ከምፅኡልካ እዮም ኢሎም ነቲ ህዝቢ ኣንጻር ራሽያ ከሰልፎ እዮም ዝፍትኑ ንሕና ንምልስ ዘለና ግን ዓቕላ ኣብ ናይ መወዳእታ ኮርነር ምስ በፅሓና ግድን ኢና ክንምልስ ዘለና ልክዕ ከም ትንሽ ሕብረ ሶቪየት ከውድቁ ዝተጠቀሙሉ ታክቲክ ሕጂ ድማ ንራሽያ ንምውዳቕ ይጥቀሙሉ እቲ ታክቲክ እዩ ዝብሎም ዘሎ ምውዳቕ ናይ ሕብረ ሶቪየት ድማ ንመብዛሕትኦም ራሽያ ዛዕበየ ቃንዛ ዝገደፈሎም እዩ እዚ ከምኡ ኮይኖም ክወድቁ ኣይደልዩን እዮም እዚ እቲ ቁስሊ ናይ ሕብረ ሶቪየት ምውዳቕ ናይ ብሓቂ ዓብ ስምራት እዩ ነይርዎ ንራሽያ ድሕሪኡ ዝሰዓበ ኩነታት ድማ ርዮም እዮም ሕጊ ኣልቦነት ብልሽውና ግዕዝይና ስርቂ እቲ ሃገር ፋሕብትን ከም ዝኣትወዮም ገይሮሞ ነይሮም ነቲ ጎርባቾቭ ነታ ሕብረት ሶቪየት ከውድቃ ከሎ ግን ናብ ዲሞክራሲ ክንእትወ ኢና ሪፎርም ክንገብር ኢና ገለመለ ኢሎም እዮም ኣሽኪዖሞ ድሕሪኡ ግን ሪፎርም የለ ወላ ገለ የለ እቲ ሃገር ናብ ግዕዝይና ከም ተኣቱን ፋሕብትን ከም ትብልን ሓድነት ናይቲ ሃገር ከም ዝፈርሱን ገይሮሞ ቭላድሚር ፑቲን መፅኡ ድማ ንኩሉ መመስመራት ሒዝዎ ሓያልን ጥርንፍትን ሃገር ገይርዋ ኣሎ ስለዚ ሕጂ ንድሕሪት ክመልስዋ ኢኻ ዝኩሉ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ forcing us to respond, and then they start presenting us as a threat, just as they did during the Soviet times. And now I've certainly seen that where it's happened, because every time Russia responds to these kinds of attacks, especially this one you mentioned a minute ago, which was at least according to the reports, 93 missiles of various types and 200 long-range drones that were used, and it caused enormous damage again. But then that's always characterized to see Russia is terrorizing the civilian population as they respond to that. How do you see? So እንታይ ድብል ዘሎ መብዛሕቲ ግዜ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ትገብሮ ግብረ መልሲ ቅድሚኡ እቲ ዩክሬን ዝኾነ ይኹን ውሳነ ወሲዶም ኣለዉ ውሳነ ወሲዶም ሕማቕ ስጉምቲ ይወስዱ ሕማቕ ተኽሲ ይገብሩ ሕማቕ ነገር ይገብሩ ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ምስ ወሰደ ሽዑ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ራእዩ እቲ ሚድያ ከማይ ዝገብር ራሽያ ትገብሮ ዘላ ራእይዎ ንህዝቢ ከምዚ ገይራቶም ከምዚ ገይራ ኢሎም ነቲ ሳ ዝገበረቶ ግብረ መልሲ ምዃኑ ናይቲ ቅድም ዝተገበረ ከይጠቐስካ ነቲ ነገር ጠዋዊኻ ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ጌጋ ሓበሬታ ከም ዝረክብ ትገብሮ ናይ ራሽያ ፐርስፔክቲቭ ጉዳይ ናይ ራሽያ ሓበሬታ ከይሰምዕ ድማ ነቲ ሚድያ ናይ ራሽያ ዓፅዮም እዮም ብሊንከን ባዕሉ ዓፅይዎ እዚ ዝኾነ ናይ ራሽያ ሓበሬታ ናብ ምዕራባዊ ዓለም ከም ዘይበፅሕ ገይሮም ዓፅዮም እዮም See that dynamic playing out, and is that working? Does that claim? Well, Danny, this line of argument has been present long before the ATACMS were an issue. We have been arguing, we meaning the West, that the Russians are bent on conquering Eastern Europe, if not all of Europe, that Putin is highly aggressive, and so forth and so on. So there's nothing new here, in my opinion. What's going on is it's quite clear that Ukraine is going to lose, as you said. And furthermore, President Trump has made it clear that once he re-enters the White House, he's in effect going to try to pull the plug on the Ukrainians. And what's going on is that the Biden administration and people in the West more generally are trying to do everything they can to portray Russia as the second coming of the Third Reich so that we don't abandon Ukraine, so that this doesn't look like Munich II. So that's really what's going on. And I don't think it has that much to do with the whole ATACMS issue. Well, and that's a
تاكل انت يمزل زلو زي خاطر سب سمع زلو حبريتا امين نخدي كف كذلهم ما يدري نوجن انا بعد بروفيسور جون مرشايمر انا بحكي كسمع زلو قدايو انت يزبل زلو ولا حنت فلوي نجار يكون زي تاكتيك ناتومي نراشا كم يجركا بحماق عيني كم تسأل تجبرا اب عين حزبي معرب عالم حماق هاجرن وراريت هاجرن جركا تسألا نعون خد جبر دما كل زك عليك خد جبر تكلا لك نتكوينات من واحد أمودا تتعلماناتهم تاي رشا مقصلتا نايتي أبكالا يكونات علم زنبرة تحسس بانا جرمن مخانا زيتي قدام يكونات علم كالا يكونات علم زجمرة جرمن كنسو سالسا يكونات علم سي لك كمنا جرمن كوينات دفعو زلا رشا يلوم يملت تزبكو من وزلي زلو زغا اتحاجزني يوكرين وهاب تطون خيبل زفتر وزلو مغنياتن زربان مخانيو تزبقن زيادة كناك حلوكم زلون اتكونات هادما دونالد ترامب اوريدي متشيلو اب حتر غزي اب تسلطانو مستركبه نتزلو حجز تطو قبل مخانو قريصو نغيرلو مساتوم كنت غبرلو ولا نسو قريصو خلو بخمي كقصلو خلو تخوينا زعبون بزو يزي غبر زلو anyway قليل نغير كون يكون Perfect segue into the next thing I want to discuss about, because over the weekend, Fareed Zakaria went on his show to explain what this is really all about, that this is to try and prevent Russia, and he provided what he claimed was some evidence to support this, that they're just going to keep on going if they win. Watch this. Trump also said that he knew Vladimir well. Then he surely knows that on this issue, the chief challenge that he will face once back in the White House is getting Vladimir to abandon his dream of reconstructing Russia's Tsarist empire. Putin has pursued that vision since his first days in office. Russia continues to close in on Ukrainian strongholds in Donetsk Oblast, advancing at record speeds. They've continued their streak of heavy losses into December, and both Ukrainian and Western estimates place total Russian losses at between 600 and 750,000 killed, injured, or captured. Покровsk remains in the crosshairs. حجن تايم زبل زلو تميديا بتدقاقام زدوغ زلو ناي رشا قصولاتم موتاتم بتخكل يوم زفلتوهم بتخكل قطري ناي يوكرين قن اي فلتوهم نيم يوكرين كمداي كم استقوتا and by the way እዚ ዝብሎ ዘሎ ቁጥራት ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ሓቅነት ሃሉ ሓሶት ኣንጻሩ ክዛረብ ኣይክእልን ያኔ maybe it's true maybe it's not but the war is always in proportions ኩናት ኣዛሚድካ ኢኻ ትሪኡ ተርዲኦም ኣለኹም ራሽያ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ so ብመንፅሩ እቲ ኩናት ንራሽያ ዝቐለለ እዩ ብመንፅር እየ ዝብለኩም በርዚ ሓደ ሰብ ከማን ክቡር ሰብ እዩ ክንዲዚ ሰብ መይቱ ዝበሃል ዘሎ ካልእ ኣርስቲ እዩ ብሓፈሻ ግን ራሽያ ሪሶርስ ናይ ሰብ ኣለዋ ሪሶርስ ጸጋታት ካልእ ኣለዋ ናይ ኤነርጂ ፀዓት ናይ ገለመለ ፀገም የብላ ስለዚ ንራሽያ እቲ ኩናት ነዊሕ ንክትቅፅሎ ዓቕሚ ኣለዋ ናይ ራሽያ ዝዓበየ ስግኣት እንታይ ምዃኑ ፅነይ ልፖቲን ክዛረብ ከለኹ ነግረኩም እየ በንፃሪ ዩክሬን ኮምፕሊትሊ ኣብ ኮላፕስ ትገብር ዘላ ኮምፕሊትሊ ህዝቢ ናታ ኣብ ሕማቕ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ውግእ ኣብ ዓዶም እዩ እቲ ብርሰት ኣብ ዓዶም እዩ መንእሰያቶም ከም ህፁም ሃሊቆም ኣለዉ እቲ ዝተረፈ ሃዲም እዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ተዓዲ ድማ ክወልድ ኣይክእልን እዩ ኣብ ሓዊ ዝውዕል ዘሎ ወሊዱስ ኣብ ሓዊ ደይ ከምፅኦ ይኽብል መብዛሕትኡ ምውላድ ተሎ ሰላም ዝኮነ ክወልድ እየ ዝብል ኣብ ከምዚ ኩነታት ክወልድ ሰብ ኣይመርፅን እዩ ምክንያቱ ብርእስኻ ሚሳይላት ንሓለፈ ከቢድ ውሳነ እውን ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ሃገር ጀነሬሽን ወለዶ ናታ ህዝቢ ናታ እያ ተፅንድ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ሕቶ ንክንደይ ብከምዚ ክቕፅል ይኽእሉ we will see. As Russian forces have advanced within 3 kilometers of the city. One of Ukraine's largest coal mines nearby has suspended operations and evacuated its personnel, a worrying fact given that the loss of the mine could cut Ukraine's steel production in half. Ukraine's commander-in-chief Alexander Syrsky has said that the battles near Покровsk are exceptionally tough and would require non-standard decisions. He did not specify what these decisions would be, but said that the priority So, الزربة زي ما بوجن رشا ترى بعد اللو ده يكونستي عبي جنرال نايتي بينات نا يوكرين جنرال سرسكي زبلو زلو دما كم زنو ترى تكوينات أبدي بوكروفسكي زبال جنبار ويبنا أبدي بوتاتي أزجي برتو كم زلون فلوي نجار تدي تتكيم ويا I don't know كاب نورمال وز أجل نجار تدي تتكيم سخون نجار كجوري كولونيوم سازي ستيل برودكشن نايتعدي حاتين مفروي ونتيني نقول له ناس وارات نجارات تتكملوا نجار نسنا مفرع عملناهم ب5% كوجدل يزغى مسائلات دي درونات دي جلزة فري وزلو عبيد أجمع كقط مايو معناته تناكسر برودكشن ناتهم أبوتات سلزلو نسدما يلا كابو حديمم وتيم سلزلو يوكرين لذي تايلاند رزلنا يوكرين is بالتعمي بداهين كبير المدرخ كم زلا as reported by the way Ukraine media زبكم زلو I'm not giving you a Russia side
ጀስት ካብቲ ናይ ምዕራባዊ ሳይድ እዩ እቲ ነዚ እጅ ዝብልዎ ዘሎ ማልቲፕላይ ከተርብሕዎ ኣለኩም ንሳቶም ኣጉዲሎም እዮም ክነግሩካ ዝኽእሉ ስለምንታይ ውግእ ስለ ዝኾነ ኣብ ውግእ ፕሮፓጋንዳ ንቡር እዩ ንቡር ተርእዮ እዩ ሓደት እናት ወገን ክሕይል እዩ ዝፍትን ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዘለና እቲ ናይ ራሻ ሓበሬታ እውን ብቋንቋ ራሻን ገለ ስለ ዝኾነ ክንረኽበ ይንኽእል ኢና ግን ኣብ ካልእ ሶርስስካ ስለ ንርኢ ዘለና እቶም ኢንዲፐንደንት ሶርስስ ዝብልዎካ ስለ ዘምፃልኩም እቲ ከነወዳድሮ ከለና እቲ ዝዓበየ ዕንወት ኣብ ወገን ዩክሬን እዩ ዋላ እቲ ክውንነት እውን ንዑ ዝገልፅ ዘሎ ኣሜሪካ ነዚ ንክትቅይር ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ስቕ ኢሎም ከምዚ ኢሎም ክርእይዎ ከምዘይክእሉ ዋይ ኣሜሪካ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይራ ኣላ ኣብዚ ኩናት እዚ ኤሮፓ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም እዮም ብዙሕ ኤሮፓ ብፍላይ ብመፃኢ ናይ ቁጠባ እያ ትፃወት ዘላ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ክዕወትሉ ናይ ግድን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሕቶ ግን ምዕዋስ ይትረፍ ናበይ ገፁ ክውድእ ክእል እቲ ኩናት እውን ዘይንፁር ደረጃ ተበፂሕሉ ሕጂ እቲ ከቢድ ሕቶ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ንስማ He was delivering sufficient quantities of ammunition to the front. He has previously sent additional reserves and weapons in an attempt to stall Russia's advance into Pokrovsk, but Russia has appeared willing to leverage its manpower into a meat grinder-style assault. There are also reports that Russia is pushing back hard in Kursk Oblast. Rumors even circulated early in the week that Russia had entered Ukraine's Sumy Oblast, which borders Russia's Kursk, Bryansk, and Belgorod Oblasts, but these reports were denied by Ukrainian authorities. This report came from Deep State, an independent mapping project with close ties to the Defense Ministry that's ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ራሻ ብካልእ ግንባር እውን ከፊታ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ንዕቡ ክዓፅዋ ዝኽእል ነገር እውን የለን ናይ ብሓቂ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ጥራይና ምርዳእ ዘድሊ እዚ ኩናት እዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን እቲ ዝበርትዐ ኩናት እዩ መወዳድርቲ ዘይብሉ ኩናት እዩ እዚ ኸማን እቲ ሚድያ ዓፋፊኑ ስለ ዝሓልፈ ዘሎ እምበር ናይ ብሓቂ ከቢድ ኩናት ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ዳርጋ 50 ሃገራት ዝሳተፋሉ ዘሎ ሃገር እዩ ካልኣይ ኩናት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ባይ ዘ ወይ ክጠቕስዎ ስለ ዘይደልዩ እምበር ኣብ ናይ ኒኩለራውን ገለን ስለ ዘይከደ እምበር ካልኣይ ኩናት ዓለም ዘብሎ እኮ ጀርመን ብዙሓት ሃገራት ስለ ትዋጋእ ዝነበረት እዩ ኤግዛክትሊ ራሽያ ድማ ዝበርትዐ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ተጠቂሞም ኩሉ ዝከኣሎም ንዩክሬን ንሃብዮም ዝዋግዋ ዘሎ ስለዚ ዩክሬን ክዛረቡ ከለዉ ኸ ራሽያ ምስ ዩክሬን እያ ትዋጋእ ዘላ እዮም ዝብሉ ኣሜሪካ ጥራይ ከባቢ 300 ቢልዮን ገንዘብ ኣውፂኣትሉ ላ ኩናት ኤሮፓ ከም 150 ገለ ቢልዮን ተኻልእ ዓለማት ድማ ሰቦ እጂ ክንድዚ ወፃኢታት ዝግበረሉ ዘሎ ራሽያ ምስ ዩክሬን እያ ትዋጋእ ዘላ ተባሂሉ ድማ widely trusted as one of the most reliable sources of accurate changes to the front line, and it's still not known exactly what happened there. Also this week, Russia launched one of its largest aerial strikes against Ukraine early on Friday. Moscow used 94 missiles and almost 200 kamikaze drones in the attack. Cruise missiles and drones struck critical infrastructure in multiple regions. Ivano-Frankivsk, in the far west of the country near the Romanian border, saw what the regional governor called the most massive attack of the full-scale war. The Polish Air Force scrambled fighter jets as a precaution when Russian missiles and drones entered western Ukraine, as is now their standard. So እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ናይ ዩክሬን ዓቕሚ ብቕልጡፍ ካብ ትፅቢት ናቶም ወፃኢ ይኸደሎም ስለ ዘሎ እቲ ኔቶ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ሜላ ከም ዝጥቀም ለይቲ መዓልቲ ምዛዕቡ ዝበላሓት ዘሎ ገለገለ ይብሉ ብወገን ሩሜንያ ልክዕ ኣብቲ ዶብ ናይ ዩክሬን ማዓስከራት ይኸፍት ኣሎ ኔቶ እቲ ዕላማ ድማ ኔቶ ኣብኡ ከም ዘሎ ኣምሲልካ ሰራዊት ናብ ዩክሬን ንምልሓቅ ክኸውን ይኽእል ወይ ክእቱ ስለ ዝደልዩ ዘሎ ገለ ነገር ሓሲቦም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባታት ብዙሕ ይዝረብ ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ እቲ ምርጫ ናይ ሩሜንያ እቲ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛ ኣብ ምርጫ ከምዘይዕወት ወይ እቲ ምርጫ ክስርዝዎ ዝኽኣሉ እውን ውሳነ ናይ ኔቶ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኔቶ ኣብ ሩማንያ ብኡ መንገዲ ናብ ዩክሬን ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ድሌት ስለ ዘለዎ ስለምንታይ ንሩማንያ ይመርፃ ድኻ ሃገር ስለ ዝኾነት ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ኣገይን ንዩክሬን ዝመረፅዋ ኤግዛክትሊ ፎር ዘ ሴም ሪዝን ንድኻታት እዮም ዝመርፁ ሃብታማት ክዋግኡሎም ኣይክእሉን እዮም እዚ ነተን ድኻታት ሃገራት ኤሮፓ ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን እቲ ዝዓበየ ማዓስከራት ናይ ኔቶ ኣብዩ ዘሎ ሓደ ዓብይ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ኔቶ ኣብ ኮሶቮ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ኣብ ሩሜንያ እቲ ዝዓበየ ኤር ቤዝ ናቶም ኣብሎ ስለዚ ኣብ ዩክሬን ድማ እቲ ዝዓበየ ቤዝ ክገብርዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ እዮም ንዩክሬን ዝደልይዋ ዝነበሩ ስለዚ ኮምፕሊትሊ ንራሻ ንምሕናቕ ሩሜንያን ዩክሬንን ክልቲኦም ገይሮም ድሕሪ መፅኦም ንራሻ ቤላ ገይሮም ኣብቲ ብላክሲ ክሓንቅዋ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ግን ፎር ዋቴቨር ሪዝን ኣይሰለጦምን ኣሎ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ንዑ ንምትግባር ድማ ክፍትንዎ ዘይክእሉ ነገር ኩሉ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ protocol when the strikes come close to the border. As winter temperatures continue to drop in Ukraine, Russia's forces, in keeping with their brutal tactics, continue to target the country's energy infrastructure, leaving ordinary Ukrainians without electricity and heat.
Recent weeks have seen an uptick in conversation around a depressing question, whether or not Ukraine should lower its age of eligibility for mobilization. Currently, only men aged 25 to 60 can be mobilized, and Ukraine has vehemently stated that they do not want to reduce this minimum age. However, as time goes by and mobilization numbers lag behind what's needed, there's been growing pressure from allies, including the United States, to pull from Ukraine's youngest adult male demographic. In fact, a U.S. State Department spokesperson even said this week that the U.S. is ready to take over the training of new Ukrainian soldiers and provide them with the necessary weapons if Ukraine lowers its minimum mobilization age. This call is being... عجيب زعبان تايم زارب زلو يوكرين نتوم تريفهم زلو منسيات كتعسكرهم كتكلالوا تقدود عسكرنا انت تقص كورد خلالو 17 عامت كورد خلالو بزقال تفه نعنت زي غيركم نزوكيناتي زقونه تقبروا ويدخلون يوم امريكا دما عبا حجزناتا انتي كون عبا حجزناتا قلطيفا نتوم زقففكم وي زقددكم منسيات ام علامن لكوينات نمدلاون عبي قدي كنت اوت نخل يوم زولهم زلو زبونس ناتهم مالتي كم مقشش احنا كنعلم لكم هنا نتوم سبات يقولوا مالو ساعتكم تراي نتوم منسيات قفيفكم عم تقول لا يوم زولو زلو it's a dramatic situation يزلو مالت اب يوكرين زخونه كم تخلون يشتي منسي بلو انتم سرايت تركوا بزحتو افريج ايج نبر بعتنا 50 استسقايو منسيات سلازينا بروا ما يكونون سلستقتلتهم منسيات this is true معات منسيات يمني روما مفتوح كينات كجمر كله بولن تبزح منسي كيلو بسمعيد بزح منسي كيلو ابي تزغل منسي زيلنسكي 30 شح سبي ميتم نايل صبصابي بحد غزي 30 شح حوكم كبابي مليون سراوي زنبركا كما يغير قطر ناي سراوي صقم يقاط مكا 30 شح تراي تميتكرلو لذيتي نغر ناي بروباغندا زلو كالا ارستي اوكي يتونكو علامات الله. Defense is not in the same category as illicit drugs and pornography. Investing in defense is an investment in our security. It's a must. And this brings me to my main point, defense spending. It is true that we spend more on defense now than we did a decade ago. But we are still spending far less than during the Cold War. ስለዚህ ኔቶ ሰፊሕ ዝኾነ ጎስጓስ ናይ ባጀት ጀሚርኩም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ከተዋፅኡ ኣለኩም ዘለናዮ መድረኽ ከቢድ እዩ ብዙሕ ገንዘብ ከነዋፅእ ኣለና ንኩናት ዝያዳ ክንዳሎ ኣለና ዝብል ቋንቋ ዓብይ ስቴጅ ሒዙ ይዝረበሉን ይስራሓሉን ከም ዘሎ ምግዛብ የድሊ እዚ ከዓ ኣብ መወዳእታ እውን ነዚ ኢና ንርኢ ዘለና መወዳእታ እቲ ኩናት ንሓዋሩ እቲ ናይ ኤውሮጳ መጻኢ ኩናትን ፀጥታን ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኾነ ጉዳይ ናይ ኩናት ጉዳይ ናይ ወታደራዊ ኣካይዳ ክቅየር ምዃኑ ሓፂር ግዜ ዘይኮነ እዚ ፈጢሮሞ ዘሎ ምስ ራሻ ነዊሕ ክቕፅልዎ ምዃኖም ዝርዳእካ ምስቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ዝበላሾ ዘሎ ብኡ መጠን ድማ እቲ ኣብ ወታደራዊ ፀቕጢ ዘለካ ገንዘብ መሊስካ ናብ ወታደራዊ ዓቕሚ ክትከይድ ክትፍትን ክጅምር ኢኻ ማለት እዩ Even though the threats to our freedom and security are just as big, if not bigger. During the Cold War, Europeans spent far more than 3% of their GDP on defense. With that mentality, we won the Cold War. Spending dropped after the Iron Curtain fell. The world was safer. It is not anymore. A decade ago, allies agreed it was time to invest in defense once again. The benchmark was set at 2%. By 2023, NATO allies agreed to invest at least 2%. At least. I can tell you, we are going to need a lot more than 2%. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ነቲ ህዝቢ ኤውሮጳ ህዝቢ ነዘን ኣባላት ናይ ኔቶ ሃገራት ከባቢ 30 ዝኾና ነቲ ህዝቢ ዝዛረብ ዘሎ እዚ እቲ ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ ዝሕል ኩናት ዝነበረ መንፈስ ዓቡ ክምለስ ክንከል ኣለና ካብ 2% ንላዕሊ ኣብ ጂዲፒ ናትና ካብቲ ቁጠባ ናትና ናብ ዲፈንስ ናብ ኣፅዋር ከነቕልዑ ኣለና ምክንያቱ ዘለናዮ መድረኽ ካብቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ዝበረኸ ሪስክን ሓደጋን ዘለዎ ግዜ ስለ ዝኾነ ግድን ዓቕምና ወታደራዊ ዓቕምናትና ክንዕይል ክንክል ኣለና ባጀት ናይ ወታደራዊ ዓቕምናትና ክዓዝዝን ክዓብን ክኽእል ኣለዎ ንዑ ጌርና ኸማን ሓውሲ ንጋዶ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ስምዑ ኣብዚያ ራእይዋ ሕጂ ክትግረሙ ኢኹም First maths, then history, and finally shooting. Weaponry class is now mandatory in Polish schools and could soon become a favourite. እንታይ ትሪኡ ዘኒርኩም ህፃናት ኣብ ቤት ትምህርቲ ተኽሲ ክመሃሩ ጀሚሮም ኣለዉ ደቂ 14 13 15 ዓመት ማለት እዩ ስለምንታይ
ዘለና መድረኽ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ንህፃናት ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ኩናት ክመርዎም ጀሚሮም ኣለዉ እንታይ የዘክረኩም እዚ ሃገራት ኣብ ፀገም ክወርዳ ከለዋ ንኩሉ መንእሰይን ወታደራዊ ታዕሊም ክባ ከም ክውስና ከም ዝግደዳ ኣብ ኩናት የላን ሃገር እዚኣ ግን ኣብ ከባቢና ኩናት ኣሎ ኢሎም እዮም ፖላንድ ነዚ ውሳነ ዝውስኑ ዘለዉ ኢማጂን ኤርትራ ኣብ ከመይ መድረኽ ከለያ ኩናት ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ኣብ ቤት ትምህርትታት ሰብ ክዕለም ከም ዘለዎ ትገብር ነይራ ክሳብ ሎሚ ድማ ከም ሰይጣናዊት ሃገር ትግለጽ ማለት እዩ በዳሂ መድረኽ ክትርኽመሽ ስለ ዝደልይዋ ዝነበሩ ካብቲ ጥፍኣት ትመዲብላ ዝነበረ ንኽድሕን ነብሳና ክተጥሕን ትወስደቶ ስጉምቲ ሰይጣናዊ ውሳነ ተባሂሉ እገዳን ሕማቕ ሽምን ክሳብ ሎሚ ኣለዋ ንሳቶም ክገብርዎ ከለዉ ግን ሓላል ጅግንነት እዩ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኦም ድማ ኣፍ ልቦም ነፊሖም ይዛረብሉ ብዓለም ደረጃ ድማ ፖላንድ ድማ ከም ሓደ ዓባይ ኣብነት ድልውነት ዘለዋ እያ ትግለጽ ኣብ ዝዋን Shooting is fun. Holding a gun in your hands and shooting feels really cool. I think it's a good idea. Life is scary these days, so you have to be prepared for anything. The Nicholas Copernicus School in Skarshevy is a normal primary school with students from the 1st to the 8th grade. Differences of opinion are also handled in the normal way. So, ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ፕራይመሪ ስኩል ኣብ ኖርማል ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ንኩላቶም ናይ ብረት ናይ ምትኳስ ትምህርቲ ይህብዎም ከም ዘለዉ and ሓደ ነገር ይዘተን ባህልካ ኤሮፓ ኣትይዎ ዘሎ መድረኽ ከቢድ መድረኽ ምዃኑ ኣብ ኤሮፓ ሰይፍ ዝኾነ ውግን ወረ ውግን ተረሲዑ ገለገለ እናበለ ፅንፅዋይ ዝዛረብ ዝነበረ ሰብ ኣብታ ፅንፅዋይ ይነብር ከም ዘሎ ጥራይ ክርድኦ ኣሎ ክውንነት ተቐይሪ ኤሮፓ ከም ናይ ቀደሙ ክኸውን ኣይኮነን እንታይ ዘርእየካ እዚ እቲ ምስ ራሽያ ዘሎ ኩነታት ንክፈትሕዎ መደብ ከም ዘይብሎ ማለት ንግዚኡ ሰላም ወላ ምቁራፅ ሰክስክ ገብሩ ኩሉ ንሓዋር ግን ወታደራዊ ሜንታሊቲ ኣብ ርእሶም ክእትው ደልዮም ከም ዘለዎ ይኻትሪ እምበር ምስ ራሽያ ዘለዎም ፀገም ንዓና ሃግደፍ ኢሎም ዓሪቆም ድሕሪ ናብ ቀደሞም ናይ ሰላም ቦትኦም ክምለሱ ይኽእሉ ነይሮም ምሽ መደብ ናቶም ንነዊሕ ዝቐፀለ ባይደወይ ኣብ 2030 ንኩናት ድልዋት ክንከውን ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ጀርመን ከምኡ ብላ ኣሎ ካልእ ኤሮፓ ከምኡ ብላ ኣሎ ምስ መን ከም ምስ ራሽያ ክዋግኡ እንታይ እዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ንነዊሕ ዝቐፀለ ወታደራዊ ምናልባት ከውን ኣይከውን ኣይፈልጥነ ካብ ውግን ወረ ውግን ፈሪህና ንኤርትራ ንስደት ንኤርትራ ዓድና ተገዲድና ፈትዩ ዘይተመለሰ ተገዲዱ ዝኸደሉ መድረኽ ክህሉ ኸውን እዩ እዚ እውን ኣብ ግምት ምእታዊ የድሊ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እቲ ዝኸፈ ኩናት ኣብ ታሪክ ኣብ ኤሮፓ እዩ ተኻይዱ እቲ ዝኸፈ ኩናት ሓደ ግዜ ዘይኮነ ክልተ ግዜ ሕጂ እውን እቲ ዝኸፈ ኩናት ኣብ ኤሮፓ እዩ ዝካየድ ዘሎ ታሪክ ናይ ምድጋም ክእለትካ ስለ ዘሎ ኣስተውዒልካ ምኻድ ልዑል ኣገዳስነት ከለዎ With the assault rifles and pistols laid out on the table, under the principal's supervision. It is a compulsory subject in Polish schools, and the lesson content consists only of assembling and operating weapons. With the state of the world today, I think this type of training is very valuable. So እቲ ዕላማ ድማ ምስ ዘለናዮ መድረኽ እዚ ዓይነት ትምህርቲ ኣገዳስነት ኣለዎ ሰብ ክፈልጠሎ ከስተውለሎ እያ ትብል ዘላ እዚ ንሳቶም ነቲ ኩናት መዳለዊ ገለ ካብዚኣቶም ድማ እቲ ብረት ደስ ክብሎም ስለ ዝኽእል ናብቲ ውትድርና ንክኸዱ እውን ክመርፁ ክእሉ እዮም ስለዚ ኣመቓቒርካ ኣጠዓዒምካ ነቲ ናይ ወታደራት ብረት ሒዝካ ገለመለ ኣብቲ ንእሽተይ ከለካ ብሓንጎልካ ፅቡቅ ኢምፕሬሽን ክገብረልካ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ወታደራት ንክኾኑ እውን ክመርፁ ክእሉ እዮም ስለዚ ነቲ ውትድርና ንኸፍክርዎ ካብ መጀመርያ ጎስጓሳት ክጅምሩሎም እዮም ወታደር ዝኸውን መንእሰይ ስለዘየለ ወታደር ክትፍሪ ተኮይንካ ካብ መጀመርዩ ነቲ ህፃን ኢምፕሬሽን ክገብረሉ ክትክእል ኣለካ ፅቡቅ ስእሊ ናይ ጀጋኑ ናይ ጅግንነት ገለመለ ከርእይዎም ክኽእሉሎም እምደን እቲ ንእሽተይ ወለዶ ናብቲ ናይ ሰራዊት ክኸደሎም እዮም She is referring to Russia's invasion of Ukraine right next door. Poland feels threatened and wants its young people to be able to handle weapons as early as possible. So, እዚ እቲ መጻኢ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ይመስል ሓደ ሰብ ከዓ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዝኣቲናዮ ዘለና መድረኽ እንታይ ከም ዝመስል ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ልዑል ምስትውዓል ዘድልዮ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ኩሉ እቲ ኣካይዳናቶም ናብ ኩናት ዘተንበሄ ከም ዝትሪእዎ ዘለዎም ግንባራት ናይ ኩናት እዮም ዝህንድሱ ዘለውን ዝዛረቡ ዘለውን ስለዚ ኣስተውዒልካ ምኻድ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ልዑል ኣገዳስነት ከለዎ እዩ ከም ወትሩ ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናራና ናባኹም ከነቕርቦ ክንፍትን ኢና ንስኻትኩም ድማ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍኩም ኣይተቋርፁ እናበልኩ ምዝያ
مخرجات فقط أبهيوتنا سور بتخاولو تخنجبر ندلدو مبار ندل انتو خينا لزن سلسة نكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزقن فليت كان على لي خان بوحس من قد تاخد قبرن تخيلكا اتزبالت ايو وصر غلطه درس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطقمك كازخن نصبح من قد عوت كونه كازخن كيلتات نخا معبل مصحف من باب ديو كورسات موساد ديو اب انترنت ريسيرش مقبار ديو غزيخا تتعملو اتا سالسيت دما لو من عاخا صباح دما ندقخا كون زخل بيزنس دي غزا اب افريكا كغزي وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا